Rainbow Mizo Channel kan lo lom theu chawa voin hi June ni som le panga ania thir tu le ngai thatu te chibai kan buk theu chau ani Beirut khopui beichu red line ani tin Iran chuan alo puang ol lawa mase Israelin Lebanon capital Beirut lam hrutin air strike a kondak le ta thut maya Beirut khopuya building lian tak tak abam chim hem maya thile hliam hanom nol bok US le Iran inremna thleng siam thei beiseina asan hun lai bera tinge Israel hian Iran red line pela chet a thotak thut mai achana oma Israel hian thudel kil anei ve tho ane mase Iran thinrim asau sang mal loi maya Beirut khopui beina hi chanlet lowin hom don lo ti an puang jui ngala inremna thleng nimin pathian nia sign tura US lamin an puan chu inrin jana live report ta kanron soifiang khan Ansain talo phota Iran hian an thu an lakal tlang pui zela tunkar tirlama po hian sign ani lowang ti thu te kanron report towa tunkar top zir top nia Switzerland na sign thei beise ania chu po chu Israel e Iran tension tharwang hian indona nge inremna lo thleng jok don ti hriat ani talo Iran hardliner ten ne na victory an changme kani ti an puanga putraman remna ro pui tak thlen thei tu president ro pui ani zia hasoi ve bok engponi se kan video hi like milo pek saka la subscribe lo ten milo subscribe sak thau turin kasom cheu hane ole kan video thupui tangpo hian mix signal hani to hrimhrim maya he chanchin thar kan ngai thlak chunga kan hriat turpoi mo tak chu Iran foreign minister Abbas Araghchi chuan inrem lailok na memorandum of understanding hi ataka kalpui hani malo chuan nuclear chungchanga in biak na aum don lo hati thuthar danga kan kai main engwangin nge boina thar hi aronin tran thut ti hi hansoi masaila nimin pathiania khan trumthum zat mai northern Israel ampang ron tarkatin Hezbollah firfiak polten drone strike mangin Israel hanron baya nikhat chunga trumthum zat drone strike manga Israel Hezbollah firfiak polten an baina hian nunna chan le liam hanom lawa nilengin upper Galilee le ache vela akhat tokin siren arida ureng hani tichuan hetianga Israelin beina trumtam tak ato wang hian chanlet na natak han peta Lebanon capital Beirut khopui lampang an hoita Hezbollah terror hote targetin Beirut khopuya firfiak polte in kulna mun puilian ber dahia district lampang an thuta Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le Defense Minister Israel Katachuan trumtam tak nikhat chunga Hezbollah terror group ten andron beina chanlet nani tin joint statement anti chuak zui ane he statement a hian Israel chuan kanram biala kanram bungthan chunga direka in beina halo thleng rang chu ngai na thiamna pakhat ma kan nei don lowa Hezbollah terror group te hian voin hian kan leilunga ngei an drone pathum lai mai andron ti puakani hanti tichuan nimin tlai darli vela khan IDF te chuan Beirut khopuya dahia le ache vela terror infrastructure te targetin precision strike kan nei ani tin aron puangta hani hei hi boina lian jok le harsatna lian jok ron thlen tu chu hanita IDF te anhan chetak taka Beirut khopui chung dahia districta kongkam maya building lian tak tak mai ta chu apok dar ta chum maya IDF bom thokna tak tak mai te hial building ke noi te aron vordara kongpui le ache vela te adar tanai nuaya heibaka hian kongpuya lir thaitlan lai thren khatte po ti chiat tel aninwal bok ani Israeli Air Force te hian building pakhat chau anba beilawa Lebanese media ta chuan dahia districta building lian tak tak mai henge mazat chu ti chiatani hantia hetianga Israeli anron target le anron Beijing a hian Beirut khopuya Hezbollah command center chu beitelania nasatakin ti chiatani hantibok airstrike athen lim hian nunna chan le liam zat hi anhra chiang tai chi alawa hriat thai china mi pakhatin nunna chana midang palivel liam anum bokani tin Lebanon National News Agency chuan an report tani India chuan nimin tlai darnga lechan vevela khan The Times of Israel in report kim changdeu hlakin hanron naita Israel airstrike a hian Hezbollah firfiak polte Beirut khopui chunga hanin kulna apartment block chu target bi kania Lebanese media te chuan he airstrike a hian mi pathumin nunnan chana heibaka hian midang sompanga ayatlem lowin liam han tur bokani tin an report ani
ti chuan Iran chuan Beirut khopui Israel in a bei hi red line ani ti an lo puang towa heti rol hian Israel chuan kantana har satna le hlawm na ron thlen tu telaka mani in ven himna tana chachuak turin Israel hian dikna fam kim hanai ani ti an lo puang ve to boka chung thil panhi ta chu he boina ron ti pun hlun hloi tu hi hanita IDF ta chuan Beiruta Dahia district an bai ma hun rei lo te lo ma US official ta hena an hriat tirani ti an soya heiwang hian Beirut khopuya Israel chat na hi Iran chuan US in remti puina hapea an ngaita ane Nizan Khan Iran media Mer News agency kaltangin Iranian parliament speaker Mohammed Bagar Galibaf chuan thucha aron soita hetianga Israel chat na le Dahia bei ani na hian US sin thutiam hlen chua duna anei tak tak lo ti atilangani hatia hebaka hian Galibaf chuan Washington hian chutiang chu ati du lo ani maithaya ani lo vek chuan Washington hian thutiam kengtlang tura mo phurna nei te chu akengtlang theilawani ti atilangani Zionist sarkar hiana hian hetianga chatura remti puina green light in tachung hian in biakna Iran lakatangin concession engma in muthailo Ithutiam len chua duna le theina inei lo takzetani chuan in dona ti top tura in biakna kong kanzo mek hi zo chun zom zel chungchang soi hian omzia anei lawani tin United States chu aron vauta Iran media Mer News hian Iran le Lebanon in kara in dona ti topa in ka hai thuthung vongnung rang turin US le Iran inremna siam tura condition pakhata Iran chuan alo tel toni tin han report boka heibaka hian Iran chuan he thil thleng hi Israel laka chanlet na pelawa clearliam Iran chuan atum lo tin han report bok hemin hulok hian IDF chief of staff Lieutenant General Hayel Zamir chuan Israel sipai Northern commander tenen in biak na le meeting poimo an nei zui ngala ti chuan he meeting poimo taka hian arena in baina zongonga hian film khur tak le in paina sang tak nei chungin buaina in mason mek khi uluk takin kanen fia meka tuna thil thleng mek hi a sensitive fa a boi thak leni IDF pumpui hi sector zongonga beipui thak tura in peitura hriat tirnate alat te in bot sai tura hriat tirnate le thil thleng thai zongonga tana in peitura hriat tirna pek chuwa ngalani hatibok Lebanon hi kanthil boi puilian ber animeka masa in beina mun dang tanga po boina in mason zelawangin chunga tana in bot sai tur chuan sipai zongjong te hriat tirani hati tichuan Israel hian Iran chu hunrai lo ta chungin hanron cha thaini ti hrein IDF chief of staff Lieutenant General Hayel Zamir chuan beipui thak na Iran lamatanga ronom thei rocket le missile hanron ka chhuwa telaka inveng him tur hian Israel chu ain peitoni ti aron pongzui le ta defensive le offensive thil thleng engkimatan IDF te chu film khur tak chungin hanin peya IDF chuan Israel ramlam hoya silai le ral thuam dang ron ka chhuareng reng chu ngoi rengin atur don lawani tin Iran avaulet zui ngala tichuan Nizan Khan Hezbollah maini lowin Iran le Israel in karbo rok chu aron sanghal hluai maya tichuan sa khona nena Iran puithiam ten raman kai hruina thlob burtu hardliner anti hote aron tong chokta khatam alan bia central headquarters commander Major General Ali Abdullahi chuan Israel in Lebanon capital Beirut khopuia beinua Supreme Commander-in-Chief Ayatollah Sayyid Mostaba Husseini Khamenei thupe kangin Iran indona inven himna missile naval force drone le air defense te thaina chu nasatakin ti punani ti aron puangta heibaka hian General Abdullahi hian Iran Islamic Revolutionary Guard Corps 10 Ramzale natana hanbeinate imam manti puithiam martar te thisen phubalak tumna indona thianglim chu theingil aningai lawang hatia kan hmel te kan laka thilti sual nei te nau ber te po theingil thei aningai don lowa zerlai lesson nun ber zirtir tur point kan lo ngak rangani hati Iran hardliner te antum malarul he maya Iran mi puita chelna chu afakoma melma telaka daudalna kan lo pek zongjong hian international development a bungthar min kai tira Islamic Republic chu effective global power angin adin mun chu ati chak zokani hati tichuan hein dona wanga Iran supreme leader nunna chanta Ali Khamenei chuan martar tethishen phubalak le kanram ngai hlutna tele Zionism daudala kepen chuak turin
Islamic Revolution thupuya adani tin asoilang boka sipaile ramhroi tu engamazat te anchan toni ti chu apamani ti soin chung martar te wang chuan melma ten kan laka boina han siam chinfel na hun ro pui tak chu kan nei phata Armed Force zongjong ta chuan mi puile pathian khongai na in chu chu an thlopa ti chuan melma ten hena an phu to hremna petura chachuak turin Iran sipai zongjong ta chu inral ringa in buat sai tura hriat tiran nei hatibok ti chuan Iran hardliner dang thunai tu sang takmai judiciary chief Mosani ejai chuan thucha aron soiboka Iran sarkar thu puangna Islamic Republic News Agency IRNA nan soidan chuan Mosani jai hian Israel laka vaukhana tak asoyani hanti Iran judiciary chief hian melma bum mangle thildik lo taka thithin te hian nasatakin kan hamin pum khatna le kan tran rol na ta chu ti chiat antum ber ania Zionist tanom tak tak te hian tlang takin Iran ram thang chak tak le mason na tam tak nei to hi kot thera te min wa vai tir an tumani ti an soya mase chuan du thu sam thil ta chuan an thlan khura a hroilu donani hatia ti chuan Iranian ta chuan in dona mun battlefield ta te kot thera te diplomacy manga in biak na kalme ka te media kaltlanga thuchua zongjonga te kanin pum khatna ti chathai tur thil laka in ven himna kan kalpui vekani hatia chutianga kan din na mun chu engtika ma kan thak don lo ti Israel hian hun rei lo te a hre thoi don ani hati Judiciary Chief Mosene Ijai hi US le Israel chuan diklo le ferlo taka mi sang tam tak thi tura han chung thu lorel to tu ani wangin tha andu berta jingami ani tin Bloomberg chuan an report bok ani Lebanon capital Beirut khopui Israel sipai ten han bayawanga Iran thinurna haso sang zela tichuan Iran state media IRNA hian Iran National Security Body Sangber Supreme National Security Council chuan thuchua anon siama Islam beitu te chanlet na chu alo thleng trap toa Lebanon hi kannun na nia Islamic Republican Red Line na siam bo chet na hi ngoi rangin kantur don lo tin thuchua toite hanon siama boruak atangta tat khop maya IDF lampon in bot saina han kalpui vele ngala The Times of Israel chuan IDF Home Front Command chuan thuchua thar hanon siama in kai hroina meka chuan mi pui sanga ai tam pun khom phal ani lowa maseram pum huapa thuchua anon siama pon lampanga mi pui za ya tam pun khom ram ti ni lowa in chunga mi pui zali aya tam pun khom ram ti ni lawani ti anon puanga Iran in Israela missile aron kap chuak donani hantibok tichon Israel taima zandar sri lechan ve India taima chuan Nizam dar somvela Khan Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan President Donald Trump administration nena inrem lona lian tak nei ma sela Iran in Israel laka che taron tho thut theiwangin he thil lo thleng tur laka in vena turte malak chunjom dan tur ngai toin National Security Cabinet meeting a kota tukin lama han report danin Ynet News chuan Nizana Prime Minister kai hroina hnuaya meeting anaina hian Iran in aron beini chuan ana thayang bera changlet turin thutluk na ansiamani hanti voin lama chanchin kan bot sailai po hian Iran hian Israel targetin missile strike hi anei thutang ti lauthonom khopin boruak alasang emema hian boruak so sang mek hian US le Iran in biak na te remna kongjunga han malak mek na hi ati chevek thaidona hewang hian US President Donald Trump chuan Israel chet dan chu adem thu haron soitanta President Donald Trump chuan Israel in Beirut bay hi thlenglo top tur thilania nakin hnu zela chuan Lebanon ramchunga thil pakhat ma ti chiat ani to turani lo ati President Trump hian hei hi hadu tok mai lawa Trump chuan American media address nena Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hian ngai tuana felle rorel na dik tak anei lawani hatia mase Iran nena inremna deal chu alakal zui zel donani hati heiba ka hian Trump chuan Netanyahu hian thilthen hun turte angai tu thiam lowa thutluk na dik tak po siam thailo ram hroi tu ni tin aron dem na sahle hani heiba ka hian President Donald Trump chuan Israel in Beirut khopui a bayawanga Iran in inrem na thuthung US nena han boi puimek chu ti topa awani ti ansoya heiwang hian President Trump chuan chung thil ngai tu na laka tang chuan in phan hiam tur le in beng dai turin Iran chu angen bokani hanti Iran hian hindona thiang hlim jihad an tiang chi te an puang chu ni chialawa
mase IRGC aerospace chief chuan in pum khat taka ramle nam hum hal tura ding chuaka inven himna thiang hlim kalpui turin rammi pui tele sarkar hroi tu te aphu tani ti aron puanga Iran state media IRNA chuan sipai ho tulal te hanlungoi theilowa Islamic Revolutionary Guard Corps hnuaya aerospace force ta an ho tulu ber brigadier general Majid Masavi hian rammi pui zongjong le sipai zongjong ten Islamic Revolution hroi tu te thupek chau in ngai thaturania kan ramle namti chethai tu thusai dang reng reng chu in beng khon turani lo hati Iran international chuan hei hi omjanai takania ama tang toa Iran ram hroi tu tajinga internal rift in thana thuk tak omani tia hanlo soi thin chu adik zia anem ngeta Iran politician US nena inremna siam tumtu te asoi selna le thoblo tura mi puitele sipai te afuina nia supreme leader le revolution khroitu te thu chau zom tura hati wangin puithiam tele sipai ho tulal te thupek lo chu Iran sipai zongjong ten an zom turani lo ti asoi nang thukani hanti tichuan hetianga rum tak taka ron tok chu khauta hi inrin nizan live fa kanron soi fiang khan Iran hardliner anti ho te kha hania hatlang puin supreme leader thita Ali Khamenei rorel na azongjong thlop tu te hani wangin sipai ho tulala alo da to te hani deuh vek hlombok ane tichuan in rem beisai mek laya hetianga bouro ka san chowa Israel le Iran indona aron chua thut rin na lian tak om chau mek lai hian The Times of Israel in live update an danin President Donald Trump an Iran chu in phan hiam tur le Israel bei hantum thul tura halongan to na chu Iran chuan an hnolani ti an puangani hanti Hei baka hian The Times of Israel chuan Israel hian red line across sa Beirut khopui a bayawang hian chanlet na alo thlengei ngei donani ti an soyani hanti bok Iran le Israel in beiturin hanin buat saiton hani deuh bertamaya Iran state broadcaster chuan Iran khothlang lampanga airport zongjonga thlona thlok chuak le tumtur zongjong ta chu azawa in cancel ani ti anron puangta mase The Times of Israel chuan Iran hian an van borok zongjong te an kharvek ni na hriata flight tracking data tanga halandan chuan Iran chungzon van borok ka thlona zongjong te thlo anrem ti tolawani ti alangani hanti Heting kara po hian Hezbollah hote ancha zui zela rocket mangin Southern Lebanona Israel sipai te in khorna mun an baya hei wang hian Israel sipai pahnin liaman tura sipai dang pakhat liam na vak lo om bokani tin The Times of Israel chuan an report bok hetiang borok tang takara hian President Donald Trump chuan zanin hian US le Iran inremna tuthlung agreement chu sign ani maithei ani ti Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nena phone call mangin ahrila inremna tuthlung lowam tur chu Iran Israel tana alhom na tam takte ti ziom na turle ti bona turani ti ahril bokani hanti tichuan hardliner lolam panga han ngai Iran Deputy Foreign Minister chuan indona ti topa inremna tuthlung siam hun tur chu rang takin alo thleng thuai donani ti apong ve boka mase hetiang kara hian hardliner gan ti ho Iran military lampangin thu chua anon siama United States le Israel chu mol phau takin siam mekani ti ansoya American le Zionist melma te mol phau na nasatak taka thlenga kan pathian le nget taka kan dinna wangin melma ta chu antlom ta nena kan changmek ka inpek lo chu du than tur dang an nei talawani hanti thuin kokal nuai maya Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan US le Iran chuan Lebanon inremna talin peace deal an pomtoni ti asoya zirtopnia hian sign ani donani ti aron puang boka he inremna thuthlung hi zirtopni hian Switzerland sign tumani ti apuang bok ane Athupung chuan Iran le US hian inremna thuthlung hi anpom veveang tuk chu hanita mase Washington le Islamabad ta chuan zirtopni a sign ani donani ti an puanga hei hi Iran lampang chuan nem nge na hanla nei chialawa hardliner te voin lama antong chuan sakte ma wangin inrem beisai na chu sang hle to ma sala ataka an sign malo chuan alo thleng tak tak donem tiero chu a hriatri lo ani Tichuan voin chanhudar khatvela The Times of Israel in live update anei dan chuan Israel Defense Minister Israel Katz chuan Israel chu Lebanon chimlama ala omchun zom zeldona tin Iranin Israel hi aron beini chuan
nalutukin kan changlet donani tin apong vemek boka Defense Minister Israel Kathian Lebanon chimlampang rambung thante tranga Israel sipaite nudo na chu alo thleng don lowani hatia The Times of Israel chuan hei hi US le Iran in kara inremna thuthlung sia mani donani ti puanani hnule Hezbollah laka in beinati toppo chu inremna chuan atel donani ti ansoi nuwa ania heibaka hian Israel Kathian Prime Minister Benjamin Netanyahu le kei hian policy chiang tak kan naya chu kan kalpui mek ka IDF te chu Lebanon te Syria le Gaza security zone te hun bituk chin po omloin anom chunjom zeldonani ti thutluk na kan siama chu ta tang chuan ramri le Israel marlam panga cheng community te indona thiang hlim puang thrin tu telaka hum him mani theina tura kan rom manani hati tin Israel Kathian security zone von him tat ta chu indona IDF te hlotlin na ro pui ber zinga min nia chu wangin Lebanon atanga IDF chuat chu kan do dala pressure om to zongjong le alola theng tur zongjong kara po nget takin chu thutluk na chu kan keng ko donani hati inremna thuthung ang hian Israel chuan omatum lo ti achiang hletowa heibaka hian Israel kat sian asoi zeldan chuan Prime Minister Netanyahu chuan heng thu te hi US President Donald Trump le American official senior dangtanena chiang takin asoi towa Nizan Khan US Secretary of War Pete Hegseth nena po hei hi kasoi chiang hleni hatia tichuan Israel sipai ho tulal te commander ho zongjong te poin Lebanon security zone von him chunjom zel chu anthlop plat bokani hati heibaka hian Israel Defense Minister Israel Kat thusai zinga poimo tak mai chu Israel ven himna kan ngai tuale kan mi puite hum halna le ven himna kan ngai tuana chungchanga hian ramdang tenen engin ramnama kan siam don lawa security zone atangin kan sipai te kan hnuk dok don lawani hati thilaboi thak na hlemaya chanchin kan bot sailaya thuthar bera chuan voin chanhudan nile achan ve khan Switzerland chuan Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharifan Geneva Khopuya signing ceremony manani donani ti asoi chu Switzerland official ta chuan eng information ma hemi chungchanga hian kandong lova official request po engma kanla dong lowani ti anpuangani hanti tichuan Israel National Security Minister Itamar Ben-Gvir chuan Lebanon Hezbollah laka Israel sipaite campaign chu chaksoka kalpui aduni ti apuanga Israel Security Minister hian Trump inremna hian minphuar lawa he inremna hian Israel chu kantel velo boka inremna hian Israel ahum him lo bokani hatia Hezbollah holaka har sana chete ansiam saka hian kanlungoi turani lawa kansipai ten firfiak pol ho infrastructure anlak to satangin inchikhat po anhnung tol turani lo hati